ntago turi muri club, turi mu ikipe y'igihugu. Niyo mpamvu turimo turakorera hamwe kugira ngo tube duhuza umukino, tuzabe dukina ibintu bimwe biri ku murongo. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo dukore imyitozo, tugire automatism, tubashe kumenyerana, tubashe kumenya amapase, tubashe kumenya ngo umuntu aca hehe kugira ngo tuzabashe kwitwara neza muri competition. We need to focus all the little things that we propose in tactical in attack, for example. We need to practice in tactics in competition like today, because it's not the same. Training and repeat. Sometimes good things, sometimes not. And do this thing in competition, then when you have a mistake, maybe you receive a goal. Okay. I'm really satisfied, for example, with the level for the team in defense. They are energy, they have a good attitude, they have a good illusion to be better, and we can find a good system defense to be more competitive in the championship. Ndibaza ko iyi minsi tumaze ni iminsi itari yoroshye kubera ko uyu mutoza yatangiranye no twari dufite groupe nini, yatangira imyitozo idasanzwe yo kugira ngo akore na selection y'abakinnyi 18 bakenewe tuzakoresha. Ibyo rero byakozwe kandi byakozwe neza cyane ku buryo bushimishije, agendeye ku bipimo mpuzamahanga. Ikindi kiza nuko uyu mutoza nanone si ubwa mbere aje mu Rwanda, arahazi, yaraje twarakoranye n'abakinnyi bakeya bari mu ikipe yafashije gutegura ubushize. So context ya Cyarayizi, style y'imikino ya Cyarayizi, navuga rero ko byamworoheye cyane kugira ngo dutegure noneho gahunda y'imyitozo ikomeye dukoreye hano muri arena. Navuga ari icyiciro cya mbere, rwari urwego rero rwo kugira ngo atange ibyangombwa, arebe level, bakore imibare n'amastatistike kuri buri mukino. Kandi nkurikije ibyo yabahaye, nkurikije raporo yagiye aduha buri munsi zijyanye n'imyitozo, navuga ko ari ikintu cyiza, nubwo harimo ama recommendations nyine dusaba gukora cyane no gushyiramo imbaraga, ariko navuga ko iki gice cya mbere cy'imyitozo harimo selection, harimo no gukora imyitozo ku bakinnyi batoranyijwe, ari igice cyagenze neza cyane. Mu by'ukuri turi gutegura igikombe cya Afrika kizabera mu Misiri mu kwezi gutaha, ariko turi no gutegura urugendo rurerure rwo kwakira igikombe cya 2026 kizabera hano mu Rwanda. Harimo rero ibyo turi bukore nka short term work, n'ibyo turiza gukora nka long term dutegura icyo gihe. Tugiye hariya, murabizi ko ari ubwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitabiriye aya marushanwa, ariko turaba tugiye no kwitegura kugira ngo tuzabe tumeze neza muri 2026. Tugiye rero guhatana, tuzitsinda turimo. Ku bijyanye n'imikino ya gicuti, already twamaze kwemeranya na Maroc, tuzakina umukino wa gicuti muri Egypt hagati y'itariki ya 12 na 13. Turimo turavugana na Congo, nayo turebe ko twakina Congo Brazzaville. Iyo ni imikino ibiri turi guteganya, bishobotse dushobora no gukina na Egypt ku itariki ya 14. Ni nayo mpamvu tuzagenda turi gutegura kugenda mbere ku itariki ya 8 ya 9 kugira ngo tugereyo mbere duhure n'amakipe ahari, dukinire iyo mikino ya gicuti. Twari twateganyije ko twajya ahandi, twajya mu bindi bihugu kugira ngo dukore iyo mikino, ariko inama z'uyu mutoza ndetse no kureba ibyadufasha cyane, duhitamo ko twajya muri Egypt mbere tukitegurira tugakinayo n'imikino ya gicuti. Turibaza rero ko bizagenda neza nk'uko turi kubitegura. Perezida, ushingiye ku byo mwari muvuze bijyanye n'uko ikipe idafite experience ndetse ari n'ubwa mbere itabiriye kino gikombe, ndetse n'ibyo umutoza amaze kuvuga ko ikipe ikeneye experience mu marushanwa, byasa nkaho mutiteguye ibirenze cyane muri iki gikombe cya Afurika. Ubundi inshingano cyangwa se icyo mwe mwumva mwifuza kigiye kubajyana hariya mu Misiri ni ukugera hehe muri ino mikino? Kuba u Rwanda tutari twaragize amahirwe yo kwitabira amarushanwa ku rwego rwa senior, ntabwo byavuga ko
tutazakora ibirenze kubera ko twagize amahirwe mu myaka yatambutse myinshi twagiye dukina imikino y'abatarengeje imyaka 19 y'abatarengeje imyaka 20 abo bagiye banakura so iyi expo n'amakipe yo mu Rwanda no yagiye akina za Champions League dufite rero abakinnyi bafite iyo exposure yo ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kandi tugiye gutsinda tugiye guhatana tugiye kugaragaza urwego rwa handball rero iri mu Rwanda kandi tunagira ngo tugaragariza abanyarwanda ndetse n'abandi ko hari ikizere ko n'igikombe tuzakira kizaba kiri ku rwego rwiza. Tugiye rero guhatana, intego ya mbere dufite ni yuko tuzamuka mu matsinda hanyuma tugakomeza. Nyuma y'itsinda turimo murabizi ririmo igihugu cya Cape Vert, navuga ko ari icya kabiri ubu ngubu muri Afurika. Turi kumwe na Congo DRC, turi kumwe na Zambia. So ni amakipe tuzahatana dushaka kuzamuka turi aba mbere cyangwa turi aba kabiri mu itsinda, ariko intego yacu ni ugutsinda. Rero navuga ko urwego turiho na experience y'abakinnyi n'amarushanwa twagiye twitabira, harimo abakinnyi bamwe bavuye mu gikombe cy'isi nubwo bakiri bato ariko nabo bagize exposure yo guhura n'amakipe akomeye. Turizera rero ko nta kibazo tuzahatana.